Ejен, кайка таң атпай? Демек, балдармен жолукпактын. Балдар менен? Ооба. Алданда кийин алып? Ушун неме музейге бармакпыз да. Музей? Ооба. Неге? Кичине деме вдохновение алып, башымды эс алдырып келе берсем, аябай чарчап кеттим. Ой, эс алып келип тура эле. Акча алды кичине. Акча чынында керек болот го. Рахмат. Бирок эртең дагы барабыз го дейм. Эртең дагы? Ушу деме барып кичине эметип туруп алсам, аябай кыйналып кеттим жан дүйнөм. Жата бер. Элбек. Элбек. Эмне карасаң? Мен азыр молдодон угуп келдим десең. Свежий жаңылык да булчу. Короче, биз баягы аял киши жасаган тамактар жейбиз го үйдөчү. Ошону дегенчи мактап даамдуу болуптур деп жеш керек экен да. Аялың сүйүнүп өткөндө үйгө ырыскы кирет экен, кут кирет экен, береке барат экен. Акырынча тыгылып каласың. Бирөө көрсө айтат да, 3 күндөн бери катын тамак бербей атыптыр деп. Жаным, сен ушул бүгүнкү тамагыңчы аябай даамдуу болуптур да, аябай даамдуу болуптур. Не? 21 жылдан бери мактабаган тамагымды бүгүн кошунанын тамагын берсе мактап каласың да. Тамак эмес да. Ай, буну жана кошуналар чыгарган, үйүнө конок келген экен, кешкен ос тийгиле деп. Жаным, бирок сен тамагың да эле даамдуу экен бирок. Сен Чоң кыз. Тааныша албайлыбы? Что? Кыргызча түшүнбөйсүзбү? Я понимаю, но не говорю. Бечара. Мен итимдей турбайсың сен да. Менин да итим ошондой да, жана түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Чачыңны каттыйнё, сен иртекё. А чё, жарашпаньё? Жарашпаньё. Вообще жарашпаньё. Алдырыньё. Желательно тасаньё. А сен неге бомбито? Бомбито? Жейберетто, кетеберетто. Не жаңылы көз, той ресторанто? Жаңы ресторан Агыркөдө ачаньё. Мессилер келеньё, кече күнүн жабыланьё. Чили бургер. Секретто ингредиенту сага береньо. Рахмат yo секрет ингредиенту, мама мия. Сага бербегенде кимге береньо? Ачу, чилиньо, чили. Киргенде ачуньо, чыкканда нормальньо. Перфекто. Ачу бургерьо, киргенде ачуньо, чыкканда нормальньо. Перфекто, чили бургер. 이러다승 왜? 이러다승 кинода алуми? Он столько лет ждал. Бул жөн эле кино, эмнесин илеп атасың? Ya. Yürüyortasın bu. Çok? Emin kırsın. Ya. Hey. Мен жана жокпун. Эдети кинону көрүп yürüyortasın bu.
Kim ilyaptır? Sen? Bu yakta ilyaptkanlar var mı? Men ağa iylagан jokmун men. A niye gülüyorsun hani? Ya kurs dollara götürüp kettir, oşo ilyaptam. Bunu yegin tartıp gene olmuş ya. Ay Xudayım bu hekuş emez. Kirek, o çıktı aç bıraktın. Aç, üç bunu aç. Vay manaj. Молодец, красавчик. Моя хорошая. Они два варианта показывают. Taş devireyim mi? Canım birikim benim birikim. Bir kuran sen 90 60 90. Erkel et beni. Ben iğneligim. Yaxşı sözler de ayt. Akkum. Hindi kokşuğun akkum ben. Kaçır bayım. Ekici tizme meşeke. Karma paket. Gelin çal. Orada var mı? Dillerdim varın jup bakalım. Dillerdim varın. Vardı kız ayında? İtişaklar jup tasarap bakalım. Aldın ya. Oh my god! Oh, that's not funny. Yeah, I knew you were. I did. Holy crap! Polly, go. Oh, Polly, I thought you were saying that. Oh no, someone's. Mana menda monda uchrashuv bor. Qandaychi? Yurak, dusha, adushi jasha. Javozi monday bor. Alg'inda bir tan yo'q. Qo'lga qo'l, boshqa bosh, jana derski ko'z qarash. Birinchisini ne qiladi? Chutok, jaqdimi? Yurak, dusha, adushi jasha. Bo'ldi mana shu bizniki bu. Chutok, unchiqmaysan-ku, aytmaysan kishilar, biz qirq qilamiz deysizmi? Bizga qirq kerak. Ko'chalarda, tunlarda bir-biringizni alsangizdan tava olganga bir qirq kerak. Ana mo chiqirlarchi. Choppa bratdan. Men uchun chaqirasan. Bazar yo'q, bir tani bazar. Men uchun chaqirasan. Brachkasi, jilarglar. Jil qachqandir keldi. Qayerden bolasın aylanayın sen? Ben o Callabat'ın Aksı degenlerinden buldum. Tetik Aksı'da. Aksı'da da bir kazyol var aylanayın. Adacaman mitahım kazyol. Bir karasan tiki toğdu, bir karasan bu toğdu. Aksakal, siz kayaktan bulasın? Men o Toktogul'dan bolam, Getmen töveden. Toktogul'dun kaz yolları kanday buladı? Toktogul'da kazyol çok aylanayın. Kanti öyle uçunday 9 tohumunda taşların arasında bir iki kaz yol çıkpazın. Çok bizde çok ayla. Bizde ulam talaska bir callavatka bir talaska koşur. Büt kazyolları iki jakka hop getkende. Ay küçüğüm. Ha, sağ mı?
кандай жакшысыңбы? Балакетиң алып коюн. Ай бул Сюзанна деген подружкамдын сахары көтөрүлүп ойдегилеп бардык жагы ооруп атат. Анан bir жардам берчи, Якучу. А мен да бир омоложивание кылып неме кылчы. Ооба, бизде кедровая бочкадан кресауна деген бар. Ошол силердин ден соолуңарды чындап жана иммунитетиңерди көтөрүп берет. А күчүң ошону бер. Ай балам укмуш турбайбы мунун я? Ай, сен укмуш болуп калгансыңбы? Не, жаш көзүңдү орус белең. Вай, Айнаш, сен деле супермодель экенсиң. Как старые добрые времена. Ай балам, криосаунаңды укмуш экен. Эми биздин үнүбүз менен бирдеме кыл эми. Ооба, көп келип турсаңар, күнүңөр дагы өзгөрөт.